Yakni benta jongga kubor la OneRaspi daga fatafat online shopping store. Kuli pi barok kita iba no pe jongka Rikasi channel. Mentaka janmian gitu nya kubor kababahan dan kubor kabangerang sio kabal ai do ba Preston Tensong ya kemenga banyak iu dong ya kan bagi untuk kubor nang post sekretariat ba kawin kira ke badan kambha kabagade si kita iba kila amnu kalong ba nadu ka arpu atare kamud adu ka dikasini ka kamanwan dengan du benai on prino ya ka jodo tang ba ya ka dikajing priyo ka jodo kono ka dikarukom kat kom gajing ong jok menteri rang ba sembut dan ka jela kalong ba kin play shua kemba laipo hadu life person nak kajing dan jong kidukan hayudu kat kum kajing thu jong menteri kalong ba hayudu kidan kemba siajar aspa arfo teli kidukan kibala ban play ti nakini kispa arfo nakandi siajar aspa arfo teli ada kain jaka percentage kalong laipo ni life person kalong kemba sospa tam e kidukan kani kajing play kalong malakasni hakum kajing kliang iwe ya iwe tim tanginya snap ya kajing patai ke bakamnya nom di rang ba sembut dah bercelah Hadin bangilayo ru yuki kot kisla ki report ki detail borok na i deputy commissioner jongka Shillong kaba ila ai yang i roughly baki number jongki dukan kiba long entitled ban play yamenta ki don sihajar arspa arpo arteli bat ka sorkar kalarai ba insya yaki ban pleno nadu ka arpho arterik ubenai ubahnriu usnem ar hajar arpho kabamut nadu kane kemonde kebanwan insya ban pleno tangba na kate kenemba si hajar aspa arpho arteli nginsya ban ple laipo hadu laipo lai persen sisngi bat anbut man kasngi da kata ka sistem kabamut barok kin yayo bentalut ha kasitayo lani ha kasipnai badya kening la shania ha kajing start jongi deputy commissioner banle ya kabadon kam bat kumju ru ngila ai ya ka instruction baka SOP bat ka protocols ka balabtha na ka health department ki day ban boot per king uway pakaway ki nong syong dukan hapo yaudu